Hello mundina namite hojo si limna kahin nei kinun tu ni khu olha nisim somlako sangni le somnya lia din jong tu su chum ho anangai ki taw hiti jani ho chun biren singin senapati district punanamai khomuna ravenani kiti festival nithum chilading kinguna meisal halin chief guest hinan kingun an hongdoi na hi chu chikin guna aholim na achun biren singin senapati mi te adea civil kiloi khomna chum adea naga people organization united naga council chule student association hon manipur sunga indigenous mi ho kilung to ta le chamdila achen khomna theidiu win din mun poi mo ta aneu ve ati hiji chun manipur sunga chamna le mun na ahung kile ki theina din manipula cheng khom indigenous mi le recognize that mi hon government to chi khoma kithu piwa atosa diwin kithu pina anathu minahi biren singin asei ben achun wangsi rum ta in manipulin achi sal somla ko sungin dinmun deum lo ta anakituin hijong le pathin lungse jalin tu hin dinmun all in ahung phasep tai ati chule aki khomi pi ho hi nga kin gun aki pa pi thu asein changwal le kiloi khom na hon khat la khat ka ki ngai dam tu na anei ding thu til kho na nein hichi hi tu lai ta munzo sia ngai cha da hi thu zong ana sei na hi mihim hi na zala bol khil te ding a hi zong le ke ho cham na ding mun zong pi a ki ngai dama bol khil ho hei mila om na thei dia to kho ma ke ho lim angai dan zong ana sei na hi tu chung a holim na le mundanga a holim na ho ivet ka le sun le zan abang jingin alungel ana to ho hi alol hing theiding om ta lo ja hi lungthim chum a hin gela hungkineu sa heding ham a hi lo le abul tila pat a hin chi pi jing a sei achum a to achum chu hin lai di ham ipi chu hi le ko ki cha te ama thu sei ta sana lamjot hin bolding wang hi om na liding ta san om ta poi aji chutua idin mono hi chamna ding hi han loading hi zongle atuma ke vai pu na ding hi kol cha imol so ka siwa lam ka ki lep na le ei sulam vai thi ho akun ikichi thei diu hi namite zo si alina neo akai lo zo si imo pu na a hi ti chu phon do na i hin ne o hi chule thinglang le pai chama development chung chang asai na achun gamsunga ki het thim tu na le khat ki za tu na o mangai in go to hills mission ahung ki pat na jong hi thinglang le pai chama khan to na ki bong om na ding tu na ki ne a hin thinglang a development atam thei pe na polu da hiya ki khel na ahung lun ding hi akitup jingina hi ati chule senapati district sunga government langa kun ma ala na ho min phain thinglang district kukite chen na ho nusin milong ho chen phana adia senapati tamenglong okhul chule chandil ho a dam theina to gi sei login sim hoi be a hiya MRI le CT scan ho kila na thei chen facilities koi a hi ding thu zong anamin phaina hi chule adang dang anamin pha sei the ho chu a hi le state sunga ke pum khat na om theina din recognized tribe som thum langa la indigenous tribe som ni langa le ana lui ho ki het na din recognized tribe dungzuin traditional in akisa pin a hi war on drugs hi kum sang ni le som le git kuma government in tu le khununga mi te ho khamtheya kun a hui don thei diwa anake panahin koima musitum ake nei pui chule government head pi lo khu ahung pun to hlonin hulchil na ake nei na hi le gamdang mi ahung pem dut het do ahung hi na hi ati Manipur Pradesh Congress Committee hon All India Congress Committee thu sa dung zuin nationwide marching toward Raj Bhavan kiti ki phinna ananeyun Manipur Boina Hlasom Lakko chi a hi ta to ki manin resolution thumna anneyun a hi lamzuina chu Congress Bhavan akun Congress MLA le Congress member hon anapanun Security Forces tampin Congress Bhavan main lamzuina nei ho anatingun hizong le mi phachum pin Raj Bhavan lam anazon theun MPCC Lamkai mi som langa le MLA ho chun governor aniki mu piun Manipur Boina to ke medin memorandum pi lut na jong aneu na hi Governor pato akimu to zuwa media hon thudo anei nawa MPCC president in asai na achun gamsung boina zia mi pi te ha sat na le thugan theina ho governor aki het sa in chule present government chunga congress in ta san na aki nei ta lo dan jong aki het sa yati chule governor in adon budan ado nawachun
henge gamsunga chamna omna dia pankila ding a hi tin kitip na aneje ati ahin Congress party wang pankila ding dan daw akinejing in a hi aje chu Manipur hung dia tip na kinejing na sa lovin Kapoor family ho to akimutun hi chihin Prime Minister in Manipur a kho sa lodan ava sa na hi ati aje chu family khat hi Manipur boina sangin athupi sa azona hi chule hi rally hi BJP in Gautam Adani hu na policy achi pi jong phondo na ahi ati Union Minister Yotiraditya Scindia in Manipur boina chungchang asai na achun Manipur boina hi ningkum kumni kumthuma sang thilsu ahipun achi sa kumsom nilanga somli langa anum panahitayati amahin ipilunggel le ngaidan ja hichi hi asai hamchu het ahipun hizong le BJP Lamkai zo sin Boina ji adei dan chi akiseu hin amho sungka jong ki hetu na ra samdan aphong de eti ding ham a hi lo le seima tha ding atiu ham ti khat pen chu hung hiding dan a hi Scindia in Manipur Boina ningkuma hung ki pan kiti hi asan theilo dan asei na hi aji chu hi chi hi achi sa kum somni langa somli langa hichi BJP government phat masang langa anaum hitai tin thim thu anasei na hi Lhskukitimes in center le state government in KUKITIMES na le dinmun ake vezing in a solution ipi hidi hamti khol na akinezing e tin jong asai be na hi achi sani khwa in Forest district ka security force on gamsung khol na anei na over Starlink device ni anama do danu report anom zovin SpaceX founder Elon Musk in hijichung chang apam lodan thupun a hinei na hi Manipur boina to kimana thingnui hon Starlink amang chawi kiti hi adi lo hi aji chu India gamsunga dia Starlink satellite hi off ki bola hi iti hama India man theding a hi le India government koma India satellite broadband service mas company to khom na dia phal na ngai ma sading a hi ati Current National Liberation Army hon kumsom thumasang achisa kumsang khajaku somsagi langa kuma anaphudo a headquarter junta sipai hole Democratic Current Buddhist Army kiti KNU akun pampet hon January sang khajaku somko langa kuma anala api naw munchu junta te akun ananunglo kitawina hi December labul langa pat KNL hole akiloi pi hovin pa and district Manar plo khwa junta outpost sepe zakhat lam om na munchu attack anabol padwa hetai KNU thu pong pan asai na chun hichi headquarter lui junta te akun lela kit ding hi abul tila pa akitup jingle akigel khopen chu an hijing na hi ati hichi headquarter lela ahi ki theina din KNL hole akiloi pi hon amun hi lakhat lang ana kulwa anakam wahin hichi alela anawahin amohola nga jong athi mi somlang anomin chule junta te akun meithal mei chang chule drone ho jong anala do dano ahi thu phung pa akun het ahi Arakan Army hon Rakhine State atamzo ahin to phawa amo khut noiza ahung umzowa Western Military Command antanga umnalai junta sepi ho chu attack a bolova thito man akopova agam ala masangwa ahung ki surrender wa damsela ain sumi te kom akile diwin tipna anani unahi Arakan Army hon Rakhine State adia junta te busa anamun pi analun vuzowa junta sepi hole ain sumi te ahin iskot naulim mutheidin ahin ta do chule Western Command headquarter miza anhal hauzong ahin ta do nahi Arakan Army ten asay na wachun kohile flag kang choya surrender ki bol ho chun ahin khu ahu doa ain sumi te to akimutu diwahin aki surrender lo ho wang chun new year amulo diwahitin ga na an neu nahi Arakan Army ho akun thuzu ki muchu ahile antanga jong junta te umna munsom thumlang battalion headquarter zauna anala over tuwa hi Western Military Command bo hi wa tadanin asayo nahi ichimuna umnalai junta sepe ho hi surrender akibolwa dama new year a insumi te to akimutu na theidiu chan sape wahin angai lo le bye bye anabol diudana hetai tuni khuadinga KUKITIMES akun thusu la khom chum ho achom lam thei pe na namite ho he theidinga in sim do theu he chan chu hitan ti